Arngut ki Ophisar nega Ministry of Education ke Sarkar India kilawan poi ha North Eastern Hills University mentaga sengi ke arpo arteri ujemang arajara arpusan pan Shillong Bishar halor kur kompanyat kam bat ka longkaman ke bembek bemrenti hagani ke skul ba kini ke Ophisar ki kentop ya Sunil Kumar Baranwal Additional Secretary haringkan Subrat Kumar Pradhan bade Director Kibadai nega Department of Higher Education Ministry of Education ke Sarkar India. Kini ke jingwan ke Ophisar ke Longru hadin shisngi balapan long ke jingyalang Academic Council ke University. Kumban syukudo bah ke khatsau tarik unai wing arajar arpusau ke Ministry of Education kalatau ke Inquiry Committee ke ba arngut ki dekot katau Professor D.P. Singh, Chairman Barim ke UGC, baru Professor Dilip Chandra Nath, Vice Chancellor Barim ke Assam University, man tokit halor ke jing keno penyat kam bemhong, mat ke jing bemla menteri kam ki board penyat ke skul ba. Ya kini ke rai la shim hadin ke jing ya shong sha jing it ke ba klemput jong ki samla puli balalam keman da ke North Eastern Hills University Students Union ni NEHU su, mat ke Khasi Students Union NEHU unit kabalane hadu shiposngi ban wengno mardor ya Professor Prabha Shankar Shukla na kakam Vice Chancellor ke University u Registrar ban u Deputy Registrar. Hagani ke jingwan poi ki Ophisar ki nyekendo i ki board penyat jong ke skul ba NEHU nang ta ki nong hikai jong ke NEHU na po katura campus ki Dean bat ki Head of Departments ke Shillong campus ki nong elam jong ke NEHU ta NEHU su bat ke NEHUN sa nalor ke jing emir jingbot bat bot pat ke jing jurim ya ke campus bat ki wei ki jing trekam. And this is locally made. This is locally made. This is locally made. Thank you. Habatin, pej bahagi ki shab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.